After the CM of Himamalayam, Ainam Manik CM presented the certificate to Zubair Kharbuki on October 13, 2023, designating him as the representative of the Kharbuki clan at the Darbar of the CM of Himamalayam. Clan members from Maupat and Umsning expressed opposition. They have set a deadline from October 18th to the 26th for the removal of Zubair Kharbuki from his role as the clan's representative to the Darbar of Himamalayam. Failing this, the clan members plan to stage a hunger strike in front of the CM's office at Mokhar Shillong. It is worth noting that Diprilang Kharbuki, the president of the Kharbuki clan, had submitted a memorandum opposing this decision to the CM on October 9th, but it appears to have been disregarded by the Darbar Himamalayam leader. Crimson Kharbuki from Umsning in Ribhoi district and Cornelius Kharbuki from Laumei village have also threatened to initiate a protest if Zubair Kharbuki is not removed from his current position. Ba ni kum kinong yalam ni don pedeng jong ke jingdum namar ba kum kinong yalam ni mat jinge namar ba habangi ni tips ni yogi le jogi kman bangi soru lagi jong skor ya ka usim jong ka Himamalayam ulale donbo ula sensar bom ho kata kalong haba kakur Kharbuki zaman ta ni ka don pedeng kendrum kenram ka bangim pala ya ka banya penbe yuwe pan ho ni la bom ya to ka habalong ya dor ba ni la pelong ya ka sautli ki unit ka banengkong kalong ka Laumei unit ka Krek unit ka Maupat unit ka Melayu unit halor kata ka benda usim uklim pernah ya kan benda ai ya kata kasanat menteri ya usja kawe unit kata kalong ya ka Laumei unit ya kan ka benda habangi i prengi dingtip jangi i ngihum yo e dingthom pen ban ni su dan dingtip ka to kane baong usim ai ya ka sanat ha khalai tare ni kum kinong yalam ni labu ke ni dingtho ha khandai tare ka objection ha khandai tare pen ban uklim pen phai ya dingtho kapala pun pau sai kedar bo sim ka jingle siang ka jong sim ya ka kur Kharbuki baraboy ka kur Kharbuki ti ka don preng yamanda ka preng ka jingdum bat preng ka jingbita ba ka jingle siang ka jong sim kare bele kum sim ke disya udai ban bu udai melong unong besar udai unong syaliang pen ban yamanda sim unong syaliang kum pas kum usim dengan secara khadar bakhoi wasubah man penteli ban penti laka kur baya pra penteli di usim badan kebor le kum kalong menta di usim pen phare kur jai jongi lalu man suara don ki jit tri nagal kur Kharbuki henre sujit tang da ki de hindrumut di sanwut om da kabut le kat ini kisi ba menta ka bangi dawa bal dei no puar bangi le da election nam kan long transparent man sha ba kin sertu bal da job kan long da bakhoi bal da rem da long da bakhoi kum ba long menta la sule tang da ki sanwut om da election kan ei kam long ba bat ka bang la ka pak la bun sen usim bare ban pasanga e kan ga isu ban thung menteri sina ka leng usim la pasanga la ASEAN laisian le kan kan ti ba menta klem la ban khot ji da election la sule sop tang da ki Laumei unit dah lo kan yang norem ka bangi kat pat ban ka leng usim de pasanga mador ja kan ga ching skam menteri au te u menteri ba phong mai ni si lem kum ta in chim de la ti ban pasha hai wal ada di ban jeng pasha tham hi usim do bang se ban ja chakman ban ka ni krediti bangi kat pat usim de pasanga no apok apun tadi lem kum ta in ja chakman ta ka bangi mi pai ba kur Kharbuki ki ba la cha kan tai bam yo ban ta ka ban jit menteri ban election mi pai ba mi chong sa than hi office ban hi jong usim bat kan the bat silang namal bangi dawa ba udem susah dak ba khoi dak ba subah